Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Chaymanta lluqsishpa ñampi yaykukpimi ñapi shuk runaka kashpashpa chayamurka. Chaypi paypak ñawpaqpi kungurishpaka alli yachachik wiñi kawsayta charingapaqka imatatak ruranakani nishpami tapurka. Shinanijpi Jesusqa kashnami nirka. Ima nishpatak ñukataka alli ningi, allikapi mana tiyanchu. Shukllami tiyan, payka Tayta Diosmi. Mandashkapi ima nikushkataka kanllatak yachangimi. Ama waynayangi, ama wañuchingi, ama suwangi, ama pita yanga susashpa huchachingi, ama umangi, kambak yayata mamatapish kuyangi ninmi nirkami. Shinanijpi payka yachachik chaytaka wambra pachamantamari tukuyta paktachikuni nishpami kutichirka. Chashnanijpi Jesusqa huyaq ñawiwan rikushpami shukka illanragmi kan tukuy charishkakunata hatushpa wakchakunaman kugri chashna rurashpami hawa pachapika achkata charingi. Chay washaka kambak cruzta hapishpa ñukata katilla nirkami. Chashnanijpika payka achkata charik kashkamantaka anchata nanarishpa llakiklla rirkallami. Chashna rikpika Jesusqa muyundikta rikushpami paypak yachakuqkunataka achkata charikkunaka Dios mandakunpika mana hawalla yaykungakunachu nirka. Chayta uyashpa paypak yachakuqkuna hatunta mancharikuqpimi Jesusqa kutintek kashna nirka. Wawakuna ima charishkakunallapi shunguta churaqpaqka Tayta Dios mandakunman yaykunaka manata hawallachu. Dios mandakunman shukcharik yaykunaka yallitik sinchimari. Kamellota awja rinrinpi pasachisha nikushkatapish yalli sinchimi nirkami. Shinanijpikarin paykunapurami ashtawan mancharinakushpa shinashpaka pitaq espiritu kungari ninakurkakuna. Chaymantami Jesusqa paykunata rikushpaka runakunapaqqa sinchitakmari, ashtawanpish Tayta Diospaqqa mana sinchichu. Tayta Diospaqqa tukuy imapish hawallamari nirkami. San Marcos 10:17 manta 27 kama. Shukcharik runami Jesuspaqman huchuyarka. Kutinpaymi tapurka wiñi kawsayta charingapaqqa imata ruritukushkata. Kay runaka yacharkami Jesusqa alli yachachik kashkata. Shinallatik pay imashina kawsakushkamantaka ministirkami shuk ayudata. Paypak charishkakunawan shinallatik kay mundo kay pachapi ima rurikunata mandashkakunata paktachishpapish shukshuklla kawsayta charishkamanta. Jesucristo kay charik runata paypak charishkakunata tukuy hatushpa wakchakunaman convidashpa ñukata kati nijpika kay runaka yallitik llakikllami tukurka. Chika payka paypak kay mundo kay pachapi charishkakunatami achkata huyarka. Kay mundo kay pachapi charishkakunami Jesusta katinapaqqa shuk harka kanaman tigrashka karka. Wakin runakunaka Jesucristo pagman huchuyashkawanka mana chay rato shuktiyan musuyyankunachu. Shuktikunaka uni punllakunatami ministin musuyayta rikungapaqqa. Mana chay ratollatak shuktiyan musuyyankunachu. Jesucristo kay charik runapaq kawsaytaka musuyyachinatami munarka. Chashnapi shuyarkami kay runa paypaq kawsaypi musuyyanata munachun. Hatun llakipaqqa kay runaka mana musuyyanata munarkachu. Jesucristo ka convidakurkami shuk ashtawan alli kawsayman. Mantak Diosqa paypaqlla tukuytak chikanchishka kawsayta kawsachunmi munan. Mana munanchu ñukanchik kay mundo kay pachapi charinakunapi, mana kashpaka kay mundo kay pacha churashka mandashkakunapi watashkashina kawsachun. Ñukanchik riksirika mana kay mundo kay pachapi ñukanchik charishkakunamantachu shamun. Ashtawanpish ñukanchik riksirika tukuyta ñukanchikman kugmantami shamun. Apu Jesusqa kay mundo kay pachapi tukuy imalla charishkakunatapish ashtawan yallimi kan. Ya Diosqa ñukanchikmanka hatunta huyashpami mana misa kashpami Jesusta ñukanchikman kurka. Paymi ñukanchiktaka paypaqlla kawsachun nin. Chika mandak Diosqa ñukanchik kawsaykunawanka mana kripaq ima mancharinakunatami ruranata munan. Misión Chasqui uyachirka, Samachik shimikuna, ashtawan yachangapaqqa, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata uyashkamanta.